Na svakih 27 godina mi imamo krvoproliće na ulicama između samih sebe. Evo samo da pročitam. 41. godine, a pre toga je bio APIS, pa pre toga 1914. Ali evo ja sam krenuo 41. godine. Protiv Trojnog pakta, bolje rat nego pakt, glavni znak je bila Otpor, Pesnica. 27 godina kasnije, 1968. godine, protiv Titovog sistema Hoćemo pravdu, Pesnica opet. 1996. 1997. protiv Miloševića, Gotov je, Otpor, Pesnica. 2024. godine protiv Vučića, Ruke su vam krvave, Otvorena šaka. Na svakih 27 godina mi imamo ciklično ponavljanje situacija u kojoj mi ne razumemo da mi zapravo nemamo problem sa onima koji su ovde, nego mi imamo problem sa onima koji to organizuju. I svaki put su uključeni Nemci. Šta je bilo sad sa Dodikom, šta je bilo sa Republikom Srpskom, ko je onaj ko postavlja pitanje za Kosovo, ko je onaj ko gura opet vojsku Nemačku. I sad sve to zajedno, kada pogledamo, mi zapravo negde zaključujemo, ako se saglasi sa mnom, evo da to vas ujedno pitam svo troje, ko hoće, da mi zapravo smo u sred Četvrtog rajha, u sred rata.